Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kamfowethu lo owadlula emhlabeni. Sidlulise futhi nokuphatheka kabi kakhulu ngalokho okwenzekile uma ngabe kuyiqiniso ngoba njengoba usho ukuthi kunezinsolo. Kuyiqiniso ke Ntokozo sitholile ngicabanga ukuthi mhlambe 2 or 3 weeks back i-complaint eqhamuka kumama kamfowethu lo owadlula emhlabeni esho ukuthi cha kubonakala sengathi kunonesi abasebenze ePelsbosch abahambe bayothola noma bayobhalisa umshwarensi ngengane yakhe bengakhulumanga naye abahlobene naye akazi lutho ngalokho manje ke uyayiletha ke eminyangweni futhi wase wabasho namagama umnyango ke wase uya investigate babizwa ke labo dadwethu abathathu ukuthi cha nayi allegation ekhona etholakalayo phendulani nithini ngoba phela siya investigate manje bathi hayi bazobhala istatement balokhu becelwa bethi bazobhala hayi ubonga kwenza lokho bavele bagcina sebesubmit ama resignation bobathathu incwadi zokusula le ethi futhi ngiyaphuma kwanamhlanje ngo24 hours kodwa ngenxa yokuqina kwezinsolo njengomnyango thina umsebenzi wethu ukwelapha akusikho ukinvestigate akusikho ukubopha sibese sihlangana namaphoyisa noma abantu bezomthetho sibacela ukuthi cha kunalolu daba olufikile kuthiwa abasebenzi bethu benze into efana nale sibona ke ukukhohlakala lokho noma corruption kodwa ke asinayo icapacity yok investigator ngendlela okufuna ukinvestigatewe ngayo siyacela ke ninabantu bomthetho niwuthathe lana lo msebenzi moving forward so sesiyihandovile ke iya investigatewa ke manje kulapha emagunyeni omthetho abantu okuyibona bona ngempela okufuna ba investigator kodwa ngiyafisa nje ukudlulisa isexwayiso Ntokozo kubasebenzi bezempilo ukuthi uma ngabe ngempela kwenzekile akufanele kwenzeke uma ngabe bekhona abanye futhi abakwenzayo sithi abame ngoba phela ngeke kungafiki ngeke kungatholakala ngempela uzoluza umsebenzi uluze i-livelihood ngenxa nje yendaba yokuthi ufake umuntu kumshwalense I don't even know ukuthi umukhava umuntu insurance uthola malini cabanga ukuluza impilo yakho yonke ngoba phela abantu mangabe betholakala ukuthi ba guilty baluza ngisho impression yabo asebeyisebenzela iminyaka so uluza okukhulu ngokuncane ngoba phela even kuthiwa imillion uma ungalisebenzela imillion liyaphela liyaphela liphela futhi ngesikhashana nje ufuna ubheke lapha kulolu hlelo elithiwa I blew it kukhona abantu ababethola 14 million kuthi kuphele u12 months esekuyena sehambe ezoteractive yebo so siyafisa nje ngempela ukudlulisa isixwayiso kuba kulabo basebenza abakwenzayo uma ngabe bekhona ngoba kubugebengu futhi kubugebengu okungeke kubekeze